124 Ешка. Бұл içinde емес, бұл сыртындағы уналарда. Сыртқы көрініші, өңі жақсы. Бирок кичине салонында бираз бар экен. Салон жазап коюш керек экен да. Лобойдо бираз сыныктар бар экен. Жуубай эле, тазалабай эле. Иштике кылбай эле алып келип алган. Автомат, правый руль. Салонда бар. Эшиктин ручканын капталдары. Так машинанын кузову аябай жакшы экен. Салонунда кешектер бар экен. Люк жок эч кандай. Полный электропакет. Артынан номери түшүп калган. Тәуелеп кеткен артынан. Атак урулган эмес. Мерседес 220 деп айтылат, бирок полный 124. Кузов ошоңку. Объем 2.2, автомат, газ, бензин. Баасы 250 миң, 0504 68 69 66. Gaz qancha oldu жүргөн? Gazga 1 жылдай болды. Газ кайсы поколение? Акыркы 4-чү метандар. Метан акыркы поколениясы газ. Дагы бир 124. Бул чыгарылышта ичиндеги эмес, сыртындагы арзан мерстерди чыгарабыз. Бұл поддержкада газ, бензин кен да. Салон, тряпочный салон. Салон içinde biraz бар. Жазасы жерлер. Ассаламу алейкум. Жақсы бу эке. Денсаулықтарыңыз. Люк иштебейби? Люк иштебейт. Люк иштебейт, э? 4 ступка 5. 4 ступка. 4 ступка. Длинный. Длинный. Баасы канча болуп атат? Баасы 200 деп койдук. Түшүп бересиз бирок. Түшүп беребиз. Эмнелерин жазаш керек? Газ бар, бензин. Газ кайсы поколение? Пропан. Пропан, акыркы, э? Экинчи поколение, э? Кузов жакшы экен, бирок салонда бираз бар экен, э, обшивкаларында. 4 дөңгөлөк жаңы, коробка, мотор бары. Бардык орду менен. Орду менен жакшы. Газдык окшойт, э? Бул газ. Өйдөгө которсоң бензин. Азыр газда жүрөм. Жакшы экен бул мерс дагы. 4 дөңгөлөк. Жаңы деп атат. «124-85 жылкы, пробег 300 миң километр, механика 2-3 объем, газ, бензин. Номер айтып коесузбу? 779 00 00 69, э? Ушул номерге кайрылып берсеңиздер болот. 200 миң деп атыптыр, бирок түшүп берем деп атат да. Ямадагы арзан мерстер. Арзан дегенде эле уже 200дөн өйдө экен көпчүлүгүчү. Жо 200 болгондо түшүп берет. «124 91 2-3 объем, варианттар каралат. 5 ступка. Баасы 200 миң, 706 56 23 23. Сырткы көрүнүшү жакшы.
ішін көргізейін дедім еле, бірақ іші жабық. Бүгінгі базарда машина Ямада кішкене арзандырақ өтіп отырады жақсы. Полировкалары, краскалары biraz üçe düşüptür. Кожаный салон. Салон таза. Электропакет емес, простой. Ручкалар менен. Люк жоқ. Капот. Матовый капот қой. 90 жылғы 2.6 объем. Механика. 0221-24-25-01. Басы 220 мың. Түшіп беру жолдары бар. Дағы бір 124. Bismillah. Nomeri başkalardan özgürçelenip tutken. Eşikleri cavuk. Mercedes-Benz 124 kozu. Бірақ 230. Жылы 91, объем 2.3. Состояниясын жақсы деп жазып қойыптыр, бірақ капот лобовойда сынықтар бар. Бағасы 200 мың. 075 10 01 70 10 01 12. Екінші номерінде айтып қойын 0553 37 77 97. Мерс старушка 124. Кузовқа вложение керек. Передний бампер. Багаж жауық, бірақ мұндай açылып қалған. Салон тряпочный. 4 eşikten терезелер ручка менен. Старушка. Коробка автомат. Жылы 89, объем 2. Сүйлөшүү жолу да бар экен, балким алмашуу жолу. Баасы 180 0555 53 00 24. Капотто бамперде. Поддержка. Күйса ешік ашық болса, için қарайыз. Жылы 88, 2.3 объем, 500 тупка 220 мың. 552, 93, 93, 90. İçindeki Mercedesler менен Ямадағы Mercedesтердің айырмасы. Дағы bir поддержка, универсал. Жылы 90, 2.3 объем, 150 мың. 507, 89, 63, 63. Поддержка. Кузовқа, бамперге вложение керек.
Söps. Gaz hakkınday жүрүшү. Кожаный салон алды. Арты тряпочный салон. Дөңгөлөктөрү, покрышкалар почти жаңы. Коробка автомат. Жылы 86, 2 объем. Басы 170 000, 0773 1206. Поддержка. Жылы 91, объем 2-3, 240 000 кеми бар деп жазыпты. 704, 41, 99 деген номерге чаласыздар. Салон тартып. 4 штука же 5 штука? 5 штука, я? Дагы бир 124. Сыртында дагы бирок жакшылар бар экен. Жылы 93, 3 объем, механика. Кожаный салон, полный электропакет, басы 380 000, 507, 68, 37, 79. Айланайын бир. Механика. Арткы бамперде сынган жерлер бар экен. Ошо бамперде эле косяк бар окшойт. Дагы бирөө туугандар. Көпчүлүк учурда могу сыртына жуулбагандар. Эли мындай кичине. Абалы начарыраактар турат экен. İçindegisi менен айырмасы ушул экен. Жабык бе? Салонун көргөсөйүн. Салон. Тряпочный салон. Жанагы айтып кеткендей эле. Таза эмес. Коробка автомат. Алдыңғы электропакет. Люк жок. Дизель турбина 260 709 93 07 64.